Hai guys, Hai. kalian sibuk nggak? Enggak. Apa harapan kalian untuk Semansaku ke depannya? Harapan kami untuk Semansaku ke depannya, semoga Semansaku maju dan jaya terus dan juga melahirkan siswa-siswi yang cerdas dan juga berkarakter, tentunya juga berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Kan Semansaku udah ulang tahunnya udah dekat nih. Kalian mau ngucapin nih? Oh iya, bentar lagi kan Semansaku ulang tahun ya. Yuk kita ucapin yuk. Ayo. Dirgahayu Semansaku yang ke-22 tahun, terus maju untuk Semansaku semakin maju. Semansaku jaya jaya jaya. Hello guys, today I will ask question about student hopes for Semansaku in the future. Hello friends. I want to ask you guys, what are your hopes for Semansaku in the future? We hope that Semansaku will continue to progress and develop even more. Okay, thank you. Bye. Bye. Swastiastu beli. Sedang makarya rapi niki. Sedap makarya kepipit beli. Kangen api. Kangen nia sekolah beli. Duaning tanggal 10 September niki panti warsa sekolah Iraga beli. Dadas gabung ge. Dadas beli, meriki beli tampekin. Oke, mangde boleh beli kaler ucapan rajang wati warse. Mang majang ring sekolah Iraga. Nggih beli. Meriki sareng-sareng ngareng genah. Miring semeton. Rahajang wanti warsa SMA Negeri 1 Kubu Tambahan. Sane kaping 2 ngeliko. Dumogi serta tekena rahayu lan sayan sukses. Semansaku. Jaya jaya jaya. Dear